Travanj 2018. DNA baza podataka. Jedno slovo. Jedno slovo je bilo dovoljno. Policija je učitala DNK profil Golden State Killera u javnu bazu podataka, GED Match, stranicu gdje ljudi pretražuju svoje obiteljsko stablo. Pronašli su rođaka. A rođak je vodio do jednog čovjeka, Joseph James DeAngelo, bivši policajac, 72 godine. Djed koji je živio u predgrađu Sakramenta, lovač, bivši mornar i ubojica koji je uništio desetine života. Kada su mu upali u kuću, pronašli su oružje, stare fotografije i dokaze koji su ga povezivali sa skoro svim zločinima. Priznao je sve, bez treptaja. Osuđen je na doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja. Nikada neće izaći. I tako je I'll Be Gone in the Dark postala najgora noćna mora. I za ubojicu, i za obitelji žrtava, i za Michelle McNamara, koja je, nažalost, nikada nije dočekala. Zapratite za još priča.